Miljer at Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Otencio, Pauline Deirit, Emmanuel Pineda, Anthony Chase Gozon, Javier Ethan Miranda, Estrella Manalad, Romel Medina, Pres Salazar at kayang pamilya, ading sablang kapatadama sakit, ading sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu, king pamilya ni na Ani Razon, pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ni na Bert at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma. At para king alanggang kapainawan daring kapatagtang mayang nabye di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla at Olga, Mario, Arsenia, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose, Trina at Perla, Benedicto at Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Lionel, Wilma, Oscar, Oliva, Honorato, Daisy, Cecilia, Cesar, Estrella, Marilu, Francisco, Edgardo, Maria Luisa, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Angelito at Rolando, Rodrigo at Ricardo, Reynante, Daisy, Jesse Jr., Felisa at Andres, Tomas Jr., Josefa, Rosario, Elizabeth Cuellar Bondok, at ding sablang kaladwa kim purgatorio, at detang alang makaga nakakarela, at ding sablang mete ulining pandemic. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong, at king kaligtasan daring kaya katang frontliners laban king COVID. Anting meto nga pamilya ng Diyos, makatipon tamo king lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ingino, migsalita ya kaya katamo, king kayang anak, magsalita, ya naman sana, misan pa busal tamo, katmuanos nakosa, king kayang bendisyon at kapayapan. At ingino, manatili ang parati kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Katungaldo, king kaya katang pamagtriduo para king kapiyastaning Santo Niño. King Ebanghelyo, inaus no ning Ginoo ring kayang 12 alagad. Pisan metong no ring miyayaliwang
individual. Pisan metong nalat piyabe-yabe, anting metong pamilya may kakaluguran, ding pare-parehas personalidad. Metong muna mang milagro, gewana, kimbieda. Nung makanano lang mayaos ding 12, makanyan tamo mo namang mayaos, maging talatuki, panaraling maya pabalita. Nya batang maging karapat dapat makisulo, kindulang ng Ginoo, si siyantala at pagkalungkutan ding agawa tang kasalanan. At anyawaran tamay lunos at pakalulo, ning kaya katangig pa. Nga tamo sumisi, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayan totoo. At kaya kayo kapatad, huling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinita, panigapuko, kang nuwa na Mariyang, kapilanman birhen, karing sablang anghel, ampom banal, at kaya kayo kapatad, ni panalangin niyo po king Diyos sa ginutam. Ing Diyos sa mayupayan totoo, pakaluluwa na katam, king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen. Manalangin tam. Oy paming mayupaya, pakiramdaman mo rin kaya kaming panalangin, at ipakit me kaya kami ing dalaning kapayapan king yato. Itipuaduan mi kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ning Espiritu Santo, meto nga Diyos manggaman king alananga. Amen. Luklok tapo at bakirandam, king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng librong Samuel. Mitukiyang 3,000 kataong pekamayap dili king mabilog a Israel, Isaul, at penintun ni David, at ding taong kayabe na banda ka ring lugal amabatong tuknangan da ring kambing amalyap. Mi patulid ya king kulungan tupa lelening dalan, atin namang kuweba ka rin, linob ya Isaul, ban magbawas ka rin. At yuneman kanitay David, at ding tawana kilob ning kuweba. Makaluklukla king kakilub-kiluba na, ngara ring tawa ng David keya. Miras na ingaldo tilduning Ginoo, sinabi. Ngeni ibyeke ing kasalang mo, king gamat mo, at gawan mo keya, ing nanumang buri mo. Kanita tinalakadjay David, at king nakamalayan Saul, pagulong neng pinutot, ing laylaya na ning balabal ng Saul. Dapot, may paindatun, uling pinutot me laylayan ing balabal ng Saul. Nga na karing tawana. Nasapain tulot ning Ginoo, ing gawan kuy ti, king kanakong Panginwan, alinyana ning Ginoo. Ing lapas tanganan ke, ing linyan na ning Ginoo.
Makanyanong inamanwan David ding tawana at ena pepaintulot ing lusuban de. Tinalaka jay Saul at linwalya king kuweba at sinduna ing pamaglakbena. Tinalaka dyan naman ni David at linwal king kuweba at nganang kinulait kang Saul. Makamalayari, inyang maligi jay Saul, dinukuyang ang gaking gabon ni David at pigayani. Nganang David kang Saul. Bakit pakiramdaman mula ring taong sasabi king burira kayong paten? Ngeningaldoy ti, masala yung akit nung makanano na kayong bildog ning Gino, karinggamat ko, kilub ning kuweba. Burida rin kanakong tawan, king patenda kayo, dapot eko gewa iti. Sinabi ko, eke malyaring lapastanganan, ing panginwan ko. Uling niya, ing pinili na ning Gino. Lawen me, o tata ko, ing laylaya na ning balabal mo. Pinutot ke, ing laylaya ning balabal mo. Era nakaman ninanan, ban abaluyo, at akit, kingala kong marawak, akataksilan, ay isipan, laban kaya kayo. E kumi kasala kaya kayo, bistat man, panintunan nyo ko, bayo kong paten. Ing Gino, yaing matol kaya katamo. Yan namong bala kaya kayo. Dapot, era kayo malyaring lapas tanganan. Nga naning matwang kasebyan, marawak, ing dapat daring taong marawak. Dapot ako, era kayo buwatananan gamat. Nino ing panintunanan ning ari ning Israel, nino ing tatagalana. Mistula ko mong metong ayasong mete, o kaya metong apulgas. Ing Gino, yan ang matol, kaya katamo nga dwa. Balo na ing bagay ti, at iligtas na ako sana, king gamat yu. Nga nang Saul inyang asabi na nung David, deting amano. Ikapin yan, o anak kong David, kinulisak ya at menangis masikan. Nga na kang David, may git ka pang makatuliran kesa kanako. Mayap inginablas mo kanako, samantalang marawak naman, inginablas ko, keka. Pepatunayan mo pa mo iti ngeni. Emo kupete, bistat man binyena na kanako ning Gino, karinggamat mo. Uling, nino mong tao yung paintulot, ing makatakas siya pa, ing kasalang, nung sakaling arakap na ni. Inya, yan ang balak kaya kang Gino, uli na ning gewa mong mayap kanako, kingaldoy ti. Ngeni balo ko, king maging ari kapin, at milipat siya keka, ing pangayari ko, king mabilog ay Israel. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Ing dalita mo pong pakibat, malunos ka kanako, o Diyos, malunos ka sa. Ulitan tayo po. Malunos ka kanako, o Diyos, malunos ka sa. Malunos ka kanako, o Diyos, malunos ka sa. Uling ika ing kakong pagsantungan, king lalam din kay kang bagyos, karin ko magsantungan, hanggang era lumipas, ding bagyong mga sikan. Malunos ka kanako, o Diyos, malunos ka sa. Maus ko king Diyos akakatas-katasan, king Diyos ababye king sabla kong kailangan. Iba't banwa pakiramdaman ako at iligtas, at kaya lang daygan, ding ka kumanligalig, kanako ipabal na, ing kayang lugod at katapatan. Malunos ka kanako, o Diyos, malunos ka sa. Bakit mo ing dangalan mo, o Diyos ko,
at king mabilog kayato. Pakit mo ingke kang ligaya, uling ing lugod mong ekukupas, miras king banwa, at ingke kang katapatan, lalagpas king biga. Malunos ka kanako, O Diyos, malunos ka sa. Talakad tapungin iban parangalan ing maya pabalita. Itangan po, Awsan dakong kakaluguran nga naning Ginoo. Uling sablang dimdam ko kang pako, pepabalo ko kaya kayo. Ingino mantabaya kaya kayungan. At kaya ka ante mo rin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Migbandaya i Jesus karin talimundok at sakano inaos dingkeyang pinili at linapit lakeya. Memili ang 12 ay inaos ng apostol. Ban maging kayabe na ampon tuburan manaral at di na nalang upayang palwal karing demonyo. Ding 12 pinili na ilareti. Simon ape malagyuan ng Pedro, Santiago at Juan anak ng Zebedeo, Teti pe malagyuanong Boanerges, nga nawari Bugasok, Di Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago anak ng Alfeo at Itadeo, Simon ing aktivista, Judas Iscariote, ing migtaksil kang Jesus. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. May pabengi po, kaya kayungan. At ina kong adiscovery king katawan nyo, adwang party, aparehong pareho. Yung sabihan ka akong renggamat yu, uling nung pilimpiyo la renggamat yu, lang parehong pareho. Ole mo rin anak pililimpido renggamat da. Ating eksperimento agewa, ing pitnan may ka ng lupa mo, siyempre kin letrato ne, lang na pitnan may kin letrato,
Ingkening king wanan, kopyan mo yung parehong-pareho at yung kabit mo king kaili. Eya kanuluntoing numakanano kay tsura king tutu. Uling yung kapit na yung kaili, ene kalupang-kalupan ng king manan. Don't you find that fascinating? Na alang dake, parti ng katawan ng tao ing parehong-pareho. Exact copycat. Not even our eyes, not even our facial features, not even our hands. Apulo na lamo, ela papare-parehas. O nung tao pa kaya? Alang taong parehong-pareho. Andiyan pang retang nausandang Siamese twin. Hanggang retang kambal nga ra, ela rin talaga parehong-pareho. Mekad, wanon lawen mula, king physical, pareho la, pero ela pareho ugali. Ela parehas temperament. No one, ala talagang eksaktong parehong-pareho. Yako, I find that fascinating na alang dodobli keng lelangana ning Diyos. Kasi nung lawenta mo, nung kanong alimbawa yung tao, mamili kang peka magaling, kareng leader, king politika, isipan nyo po rin ang presidenteng milabas at ngeni, magaling palagay yung isipan nyo, i-clone tala, o kaya Santo Papa, o kaya Santo, i-clone tala rin. At po ang kaila ng parati rin gawantan leaders. Palagay nyo po, sumulong yung balen, sumulong yung Santa Iglesia. Aliyah, bakit? Because we will keep repeating the same things all over again. And pota ka na mag-stagnate na yung meto nga institution, yung meto nga komunidad, that is the beginning of its decline. Reng labing adwa, labi na lamo pingadwang pinili na ning Ginoo. At karening labing adwa, akit mo yung matingkad pami pare-pareho. Akit mong matingkad diti. Halimbawa, Mateo, suportado na lareng Romano, asinakop karela. He was a tax collector, a collaborator of the Roman Empire. Kaya keng grupo yung meto nga rebelde. Judas Iscariote, a rebel. Piyabe mo, keng meto nga grupo ring may ngaring Leni, ang pong Marcos. Miyabe laging meto nga grupo. Palagi ako panelang may pagdebate rin nga duwa nga rin eh. And yet, they remain together as a group. Pedro masyadong impulsive nga ra. Impulsive. Nung nga padamdama na, nangaisip na, sabyanan na agad, gawa na agad. Samantalang Tomas naman, pakakalakalaya, mimisip ya pa. Nyaya ko, idol kay Tomas, skeptic, agad tanggapan, agad panwalan, yung sabyan da kaya. Piyabe mo keng meto nga grupo rin. My point is, God is fond of diversity. God ordained diversity, differences. Burina ning Ginoo, ingeta pare-parehas. Nya siguro lela nga nakatang makanyan. Bakit? Uling king makanyan niyang paralan, patuloy susulong ing lelangan. Kanita po, reng hari, reng monarchs, banganita lumuwaling upaya karela, ila-ila may may kakapatad, mag-produce lang anak da, ila-ila. Nyapin, problema karela yung incest. Nya naman, dakal ka ring monarchs kanita, atin lang deformity. Mga tsura la. Bakit? Uling karelang genes susulong. Ken community tamo, ken parokya tamo, neng kaya malyayari mo naman yan.
ning kaya etala buring pakyabayan, etala buring kayaber, etang etamo kapareho prinsipyo, etamo parehas panwalan, etamo parehas kikilingan kin politika. As din kasanting nga paganaka, ang ebanghelyong iti kaya katamo. Without diversity, without differences, we will stagnate as a community. And if that happens, decline is inevitable. Masira at masira ang komunidad. Magbaba at magbaba ang kalidad ng pamiyabe. Ating meto nga paring Dominikano, as neng kasanting sinabi tungkol keng makaniting pisasabyan, nga na, those who feel that the truth of our teaching must be protected with denigration and violent attacks on others may well be insecure in their convictions, frightened to hear the other side in case they begin to doubt. Nga na, nang buri na sabyan ini. Kaya kanong taong insecure lagi ang paniwalanda, labisang makirandam ka rin ngaliw ang opinyon. Bakit? Ulim po ta maniwala la ka rin damdaman da. Pero nga na, it is precisely when we are most confident in the teaching of the church that we should be most free to listen, to learn, and to open our minds and hearts to those who have arrived at conclusions with which we disagree. Retang taong matibel at tatalakaran, kapaniwalan, kaya tuturunin Santa Iglesia nga na, agyudang makiramdam, agyudang makipagbalitaktakan, kanyan. Pero masanting yan. Itang ating kokontra, ating susuporta, ating pisasabyan. Bakit? Uling kenyang makanyang paralan, lilino, susulong, lalabong, ingke katang kapaniwalan. It's all right to listen to dissenting ideas, unconventional point of views. Uling God ordained diversity. Differences and diversity could be welcomed with a common ground. At nano yung common ground na kailangan tamo. Nano yung common ground na rin disipulo at bistaman nila pare-parehas miyabe-abela. It was Jesus, ing Ginoo. Ing pamiyayaliwa, masagling kaulan, masagling tanggapan, nung ing kaya katamong common ground is Jesus. Like the disciples, may we always find our common ground in Jesus. Amen. Kapatid, banalangin taking Diyos, ing di na nakatasanang sala, pamisan metong, at lunas karing sablatang pamangailangan. Nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo in panalangin mi. Para ka rin komunidad kristyana, ating pamiyaliwa, pamisunggalit at pamisagsagan. Alutas da sana iti kapamilataning mas tapat dang pamanarap king sala at upaya ng Jesus. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring dakal akayanakan amayap alub, aawsa ng Jesus. Tukyan de sana, arapan ding malda, at ipasyag de ingkeyang mayap abalita, king mitmong tetagan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring milyon-milyon na atyu king dalumdum, at ning panga destiero o gera, sakit at takot. Yatad da sa karela ring taong mayap apilubluban, ing tula at sala ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo.
Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka rin pamuntok ng Santa Iglesia at ng gobyerno ating maragul aupaya. Ibiyena sa karela ing inspirasyon, misan metong karing sablang tao at bansa, king masampat a pamidamayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Tanggapan na saning Diyos ing kapasalamatan daring pamisa, Yulino sana king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong mayangon na biye. Ipagkalam na sana ing kapagnasan ding ega na ganang pamisa, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngeni po adwan taming sarilitang kapagnasan. Oy pa, pakiramdaman mo yung siwala ning kekang balayan, ameyagyag king siwala ning kekang anak. Pakibatan mo sa ring kekaming panalangin. Kapamilatan na namang Kristong Ginoo. Amen. Palakad tapo para king pamaginsenso. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon, matanggap ya, arapaning Diyos, sigpang mayupayan tutu. Tanggapan niya saning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, ingke kang Espiritu asinaw, karing apostol ban ipanaral, ingke kang upaya at ligaya, katmua na kesa king sala kabang pagmasosyan mi iting banal a Eucharistia. Tiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo.
Amen. Ing Ginoo man tabi ake kayungan. At kaya kaantimurin, Yat nayo ren pusoyo. makayat nano king Ginoo. Masalamatan tayo, ing Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati o igpa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Lelangan maying meto yato, ake kang babayo at parangalan, kapamilatan ning kaluguran mong anak. Inya karampatan mo ing puryanda ka at pasalamatan. Ding balayan ake kang binukod, at ding banal aparating kekang kayantabe. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya. Layan makyabe kingalantok ng dampamamye kapurian keka, ngaming kakanta. Katasan, Hosana, Hosana, tunay kapin banaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingahin king Espiritu mo, bahan para kaya kami magawalang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon kusan loob, kimpamaylasat kamatayan kinwane tinape, pepasalamat ya kaya ka pirasone, at binyene karingke ang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwanay kalis. Pasibayang pe pasalamat keka. Binyanay kalis karing kayan disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ng kanakundaya, indaya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo't para karing sablang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Kayang pa magbalik mo kay kanilang paningalayan. Amen, amen. Inyangin ni kaganakan mi o higpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo. Daraon miyake ka iting tinape nimbye at ing kalis ng kaligtasan.
Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming ipagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpa in Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod, Kambenang Francisco, ingke kaming Papa, i Florentino, ingke kaming Obispo, ding sablang Obispo, Pari at Diakono. Pakiramdaman mula naman po, ding panalangin na rin kaya kang anak kainaos mong marap kaya kang eni kaniting Eucharistia. Ding kapatad ming matudtud na king kapayapan. Tanggapan mo sana king kekang kayarian. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiela nangga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, San Jose, ing banal ng esposo, ring sablang apostol at santo, at tinupad king malmong kaburian, kekaban ing panahon, pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat keya, igpang mayupayan tuto, kahagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ing komunidad daring apostol, ang daring komunidad daring Kristiyano kaniting kasalukuyan na panahon, waman libutad ning pamiyaya liwa, makasentrula at misasan metong king Gino. Makanyan yan susulong ing balayanan ning Diyos, king yato. Anyawaran tamo'ing parating makabuklat, king giya, guidance ning kaya katamong Gino, kimpanalangin tiro na kaya katamo. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mo yung pagkalubing kapayapan kim panahon mi, bahan king kasopan ning kaya kang pakalulo, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan.
Kabang manenaya kami, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alang-anggo. O ginuming Yesu Kristo, ang sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mi ampon bilugan, agpangking gaboryan mo, igang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ng Ginoo, mantabe parati, kaya kayongan. At kaya ka antimo rin. Ing manatili, at tunay kapayapan ay manalumpakan king pami pare-pareho. Uniformity. Hanggang ita pare-pareho, malyari tang mika kapayapan. Uling iti manalumpakan niya, king Ginoo mismo. King Ginong Jesus. Nya idawon tayong kapayapana, kimbalang metong kimasayang paralan. Kapayapan kaya ko nga po. Peace be with you. Nyoing Ginoo tayo Yesu Kristo, ing minaos karing 12 apostol, at mamaos mo naman kaya katam. Mapalatam, itamong ahusanan tanggap king kayang katawan. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat igkas miya nga mano mo, pumayap na ako. Katawat daya ng Kristo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen.
talakatap. Manalangin tam. O higpaming malugod, sinese mo kami king tinapay bat banwa. Katmuan mo na keman sana king kekang espiritu, at gawan metong king lugod at kapayapan. Tipuadwan mi, kapamiratan ng Kristong Ginomi. Amen. Dindamyoring choir, migkanta. Atin lang melodya, atin lang harmonya, harmony, atin mag second voice. Makanya niya naman king kaya katamong komunidad, etamo mo unison. Susulong ing balayan, ing pangataw, ing kayapan, uling lelangan nakatamo ning Diyos pare-pareho. Akawal tamo iti, if our common ground is Jesus Himself. Ing ginuman tabaya kaya kayongan. At kaya ka ang timurin. Tanggapan niyo ing bendisyon ning mayupaya at malugod a Diyos, ing igpa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Kaya katang kapag masosyan mi daon umena kayo king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.